Husein, kapetan grada Ščević, zmaj od Bosne. Iz begovske loze, ali iznad svega. Iz srca zemlje bosanske, usta da brani ono što se ne prodaje. Čast, ime i pravo Bosne. Da bude svoja. Autonomna u krilu velikog Osmanskog carstva. Kad su drugi trgovali sudbinom, on diže bunu. Ne zbog lasti, nego zbog obraza povede bosansku silu, malobrojnu ali prkosnu. I na Kosovu polju porazi velikog osmanskog vezira, ne snagom brojnosti, nego snagom srca. Mogao je dalje, put Istanbula, ali ne htjede. Poštovao je carstvo, iako je volio Bosnu više od svega. Zmaj ne ruši bez potrebe, on čuva ravnotežu neba i zemlje. U drugoj bici, protiv drugog vezira, opet pobjeda bosanska, ali izdaja je došla tiho. Iznutra hercegovački begovi prodadoše ono što se ne prodaje. I junak morade napustiti domovinu koju je branio životom. Odvedoše ga u Istanbul, daleko od brda, od rijeka koje je znao po imenu. Daleko od Bosne koja je ostala bez svoga zmaja. Tamo preseli na ahiret, junačko srce i duša Bosne, tijelo u tuđini, ali ime zauvijek u kamenu pamćenja i u dovama naroda. Jer Bosna pamti svoje sinove koji su je branili, čak i kada ih je sama izdala.